panen lagi di E22 guys. Pokoknya babon-babon guys, lemparan lagi guys. Nah, ini tukang berondol guys, Aki Wahab namanya guys. Ini Aki Wahab guys, tukang berondol guys. Ini bukan berondol guys, bigi peleng di berondol guys. Maya guys, ini tukang berondol ini. Jadi berondol nggak ada, lagi peler masuk karung guys. Nah ini guys orangnya guys. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum.